Na stanovima novo izdanje dalmatinskog derbija, susret iznimno važan za obje momčadi, Zadrani u toj njihovoj borbi za ostanak u prvoligaškom društvu, jedan negativan niz, 3 poraza za redom, problemi sa sastavom, Glujić novo ime na golu, Ikić, Jović i Okečukvu pomalo neočekivano osvanuli u prvih 11 Igora Štimca. Bruno Marić je sudio ovaj dvoboj kod Hajduka, pak valja primijetiti povratak Vršajevića nakon što je propustio 4 utakmice zbog suspenzije, nakon onog crvenog kartona iz Pule, zbog kartona na Jozinovića i Gotala, tu nije mogao računati Hari Vukas. Zadar vrlo dobro krenuo utakmicu, vrlo aktivno, angažirano, agresivno i dosta rano došli domaćini do vodstva. Evo tog trenutka, udarac iz kuta izveo je Terkeš, a potpuno nečuvan pred Hajdukovim golom ostao je Frane Ikić, kojemu nije na kraju bio neki problem ovako iz blizine to pospremiti u gol. Njegov drugi pogodak ove sezone u prvenstvu, bio je strelac i u 11. kolu protiv Osijeka, a Hajdukova obrana ovdje definitivno zaspala. Ikić uletio iz drugog plana i od 16. minute Zadar vodi. Nešto malo kasnije u 25. ponovno Ikić prijeti. Ovoga puta njegov udarac glavom, ali ne tako dobro, ne tako precizno kao u onoj situaciji kada je bio strijelac. Određena dominacija domaćina, slobodno možemo tako nastaviti. Nastavlja se i u ovoj situaciji. Okečukvu i Terkeš su sve pripremili, onda lijepo, atraktivno puca Jurkić, to je na kraju i branio Hajdukov vratar Lovre Kalinić. Kažem, zaista dobar Zadar u prvome dijelu, Hajduk jalov, neprimjetan, gotovo bez ikakve akcije prema golu Zadrana. Nešto je koliko toliko pokušavao mladi Vlašić, evo jednog njegovog prodora, ali ipak ubačaj u sredini nije našao nikoga od njegovih suigrača. Ova Vlašićeva akcija bila je ujedno i posljednja spomena vrijedna iz prvog dijela. U nastavak Hajduk je odmah ušao sa jednom promjenom. Milevski je ušao umjesto Tudora i Hajduk je ušao ipak sa drugačijom igrom, sa drugačijim licem, daleko bolje, daleko opasnije. Evo sada u 53. Maglica se našao u vrlo lijepoj situaciji. Iako pomogla ovdje dosta loša reakcija zadarske obrane, ali Maglica, znamo već za njegove probleme sa realizacijom, tako da je prošlo na kraju bez lopte u domaćoj mreži. Onda pogreškom Caktaš uzvraća na drugoj strani, Krstanović ima priliku, ali malo je zasmetao i Maloča, ali Krstanović to nije pogodio na pravi način, pa je ostalo i dalje 1:0 za Zadar. Najaktivnije zapravo razdoblje utakmice, tih prvih 15 minuta u nastavku. Evo novog naleta Hajduka, Sušić krasno daje za Maglicu, Maglica onda kao nesebično je to odlučio produžiti tamo prema Milevskom, iako Milevski je ostao iza Ikića i nije imao prave šanse doći do te lopte i na taj način Maglica je upropastio ovu idealnu asistenciju Tina Svena Sušića. Pa onda ponovno pokušavaju domaćini. Čirjak je dobio ovu loptu i iako mu je ljevica bolja, ovdje je desnom pokušao iznenaditi na kraju ipak spremnog Kalinića. Čirjak, Pešić i Surać su bili Štimčevi pokušaji s klupe, ali evo novog napada Hajduka i tu jedna sporna situacija gdje je bila i Dobrova lopta koja je išla prema Sušiću i njegovo primanje, onda prema njemu ide Jurkić i ostalo je tu pitanje je li tu bilo kontakta dovoljnog za pokazati na bijelu točku. Onda ponovno jure domaćini, taj kontranapad kojega je baš sa ulaskom Čirjaka i Pešića tražio Štimac. Njih dvojica su sve pripremili za super iskusnog Surača, ali Surač propušta priliku zaključiti ovu utakmicu. No, novu takvu priliku domaćini su dobili u 91. minuti. Vršajević je izgubio jednu loptu. Brzonogi Pešić projurio ovdje pored Mije Caktaša koji je tu pao. Pronašao Pešić Krstanovića pred Hajdukovim golom i Krstanović sa ovim pogodkom rješava definitivno pitanje pobjednika ove utakmice. Kažem, to je već 91. minuta. Ovdje je Caktaš pao tužeći se da je bio nekakav udarac laktom od strane Pešića, ali u konačnici, kažem, ono što je najvažnije, Zadar slavio 2:0, super važna pobjeda za njih.
Znali smo da samo jednom fanatičnom borbenošću i agresijom možemo nadmuditi Hajduka i dobiti utakmicu. To se i dogodilo na našu sreću. Imali smo sreću početkom drugog poluvremena, jedan period 10-15 minuti kad je stvarno Hajduk bio bolji, imao nekoliko šansi. Tu smo prošli neokrznuti i na kraju smo poentirali po drugi put i mislim potpuno zasluženo pobijedili. U drugom poluvremenu smo pokušali, zbilja smo napravili jedan pritisak nekih 15 minuta, imali smo tu i neke prilike, ali falilo je malo više koncentracije u toj završnici da izjednačimo, nakon toga ko zna šta bi bilo.